Is-suċċess tal-Unjoni Ewropea jiddependi mill-ħila tal-mexxejja li jimplementaw miżuri soċjali li jaraw li l-Unjoni Ewropea twettaq dak li tajt u li toffri l-protezzjoni li jistennew iċ-ċittadini. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien wieħed mill-mexxejja l-indirizza lill-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fis-summit f'Ruma. Joseph Muscat qal li l-potenzjal ta' prosperità ekonomika ma tistax tintlaħaq jekk il-mexxejja jinjoraw ir-ruħ soċjali Ewropea. Fakkar ukoll kliem il-Papa Franġisku li qal li t-trattat li 60 sena ilu wellet din il-komunità wellet l-ewwel u qabel kollox viżjoni umana. The implementation of a social dimension should be made in parallel with macroeconomic measures which help our European businesses deliver and boost economic growth, and which would then deliver better jobs and give European workers the pay rise they deserve. All this while acknowledging that there are differences amongst our member states, and these differences must be respected. At the basis of all this is the principle of equality amongst all our citizens. Fakkar kif minkejja li 27 stat membru ma għamlux dan il-vjaġġ kollu flimkien, id-differenzi ta' bejnietom kapaċi jagħmluhom iktar b'saħħithom. Madankollu kull stat kellu l-kuraġġ u determinazzjoni li jingħaqdu fi stampa ferm ikbar biex ikunu assigurati l-paċi, l-prosperità u l-iżvilupp taċ-ċittadini. Muscat qal li issa f'dan il-kapitlu l-ġdid il-mexxejja għandhom jiffukaw fuq kif it-teħid tad-deċiżjonijiet jista' jsir b'mod iktar faċli u effettiv li kapaċi jiġġieled kull sfida. As I said, doing nothing is not an option, unless we want to go down in history as the ones who, through our inactions, have dismantled a 60-year-old project that has brought forth peace and prosperity across Europe. Kien innotat li l-Unjoni Ewropea diġà kisbet riżultati tanġibbli meta l-Istati Membri ħadmu id fit. Iżda l-prinċipju ta' solidarjetà m'għandux ikun għażla à la carte l-Istat jagħti biss meta jixtieq. Fil-fatt il-frażi solidarjetà spikkat f'kull diskors li sar qabel id-Dikjarazzjoni ta' Ruma. Il-Prim Ministru Taljan Paolo Gentiloni fl-iżvilupp storiku tal-Unjoni Ewropea u l-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani qal li din id-dikjarazzjoni storika tal-2017 mhix waħda mibnija fuq retorika, iżda fuq impenn lejn il-500 miljun ċittadin Ewropew. L-għaqda bejn l-Istati Membri biss se tipprometti futur aħjar għaċ-ċittadini u tipprometti Ewropa li ma titlifx triqitha, iddikjara l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Fil-waqt li Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, ħeġġeġ lil mexxejja kollha biex juru li iva jinteresshom mill-legat li ħallew missirijietna u mill-legat li huma stess se jħallu.